Bugusi. Wia kigima umwanchi umurigeria wegetaseni gensoko ejumanne yomwelio kigima asumutinyi o 12 umwaka yaiga bwekiri bubere 25 kerachire kitariki 30 cyumutinyi yaiga o 12 umwanchi umurigeria nagwasemerera kwanenga kwabere go kwegokeria emeroberio imegetaseni gensoko nebiro binde na ndengo kwarigania asemesa yamangana maya elinde tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omwelio inyora ayonsi na boko ya bwatia wetera sensemeri ye mitandao sensemo ya Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV karansa oike elinde tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omwelio Eriane Kerubo Frida na balitoko bweterana asoko ene kyabuna chibicha neliogi lya gwekera sole asenchera ya benenere Felistas Kabendi bako bwatanere Brian Achaka nimetumwa nchumuligeria na mange aberega kwene kigwa anena sensemo ya siasa eyabage kubwatanse chinga kichomo yega bwa matanga ayenya gusira Cyrus Girongo asaba bwatani baba goikirana na boigo gotuguterare siasa anana sogwa tananeka wekiama gya ODM na boigo asorogongorwa gusim nigo enkeri yabana ya keumbu yabereke gochengera obokoleri bwe myaka 23 asabana gwetania chimi isano na isato babere bagwetera amaboko yenkeyo mancho murigeria hayongati yari ngwariganete asomogoroborero toskatonyegera ngwira nanda segekege kekerebosyo elinde tosange asobwamo kwechaka amayaye birebigani goto kwechaka kurase Nyamira sengo komanyabuna ekiombe gikageire koba kibibago ni gobotko bogokira rero chinsa isano na isato ni chitake 50 chiamambia kyo kegotoka gari asekenyoro kia Nyabonge ya Nyaramba ewodi ya Itibo county ya Nyamira kyabaga korobosagani asenka ya Henry Ombati na gotema gwata chitirisa egakore kyo nigo kiaretire obwoba ase enkeyo nige gotebekana muna elio taliro lyo litangani bakogosererwa enchera enka buneyo nige gotebekana ende ase kenyore kyo Nyaramba ebibage byo mbyaturubanetie omubagani oyo mobokonya amarwa ensemeyo teramanyikana buya ekerenga kyabo ninki ase amateyo gwetera omo MCA we wodi ya Itibo Moske Lame Konyancha nigo yaborire omo CPD commander Elizabeth naboigo mo commissioner we county ya Nyamira abekoborendi boisaine ase wodi yo Asamare dangoro ku Michelle Nyabeta Michira na baba getekerore bagake getangani nilisikia ndio nikapiga ndulu watu wakatoka kera bantu bachete baga nini wakadisperse bakamtungabuka ngasoka nganyora batire birole by the way issue bono yabeire stress asekenyoreke kyanyabonge na imekuwa shida sana dokumenya tension babu hata sengenjo ndoma itingi kyagendrede na ndebono yaretiro bwoba kulingana una asengenjo na ndode para na bana mbarororo inaleta shida tibona rotima itieta nere babu adela maybe onye bare gochagosoa nyumba time itingi bare gochagokora sengenjo no twarenge na bana bagombia chitel last time so sei tobona mom asumura yamenyete bia chitebika sarie bintonar na bia saretie birore biga sarie binte vinge sana Asamarie tangoro kulamex kwa yo nyanja
imanyekanete bune nana incho mwe MCA we ward ya Itibo. Last time litangani kerei bago biachete ninche biatangate gwata kibikamanya kumbwata bikangiranga chigoturo muse eria kabere karo biacha bakanyora na arengeka konyora na chiro mukutano na arenge mukutano Kisumu na liba butorete etirisa bakabutore mirango lakini mbaika goika bedroom yane karo bacheria gatatu ajisese chikabaobia bagatama bono neke kiabirungo tuo konene sana asengencho igano endu yane menyete tima intention ki nje na tete abantu no baitibona asengencho ya insecurity yabere irobe na ande ninje ntagetiri kerensa eibago karabigocha nsobe nana my family members imbabu ati morembe oigwete una oteba no kurara kwa beire gacia ngobu bona gote Elizabeth nero mo speed commander nera na rocho etu no mo county commission ojete no mogeni nje na renge gote na tiga to make sure na ward ye itiwo ya twa security erengia Gotigana nayo na guskabosioni ongo kumanya buna ya matayemo kura sensemo ya kebariga wisanga 1 iyo gotoka ekerenyo ime ya North Mugrange County ya Nyamira nigo yasabire obokonyi bokubasira elio bosemba mbabororokie enka yabo iyo bwate omuchando obwenchara enyomba nabo igo oboroire bagosangane Nsoko TV nigo baorokirie alia makongu ababwate ase obugima obono nigo basabire obokonyi korwa sabarai borogongoro gochakira omo MCA Jeremia Ongaro omonogeri webunge ye county ya Nyamira Thaddeus Nyabaro omojumbe wa North Mugrango Joash Nyamoko omoteneneri bwa basubati bwe county ya Nyamira Jerusha Mumanyi omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo ebyombe ebyo bire egati ya itochi kanisa na balia abakolia ebirogo byoborai babasire ase bakonyara muri ebigurdu sentimonda naikira na sensemeyo nabo igogotwariganiria ayakobwatia ebigurdu nare goroshi ego lipya Jesus nganya goete mejimene nyago babune yansora pande nanya go beta sindani bona abunekire nasinye kujutura beli mona mondaire bankonye gaki nimbwato muchando monene sana gaki bandolera mabira enyomba ngo tweru akitwaganya obokonyi korwa simuri Kurwekerenyo North Mugrango county Nyamira kogende para yobwali obotambe bwe kilomita 4 chioka nigongoika ase kinyorokia kebaliga ya Boisange ntangani na gosoa imeyenka ya Bernard anali nyangwono Kurwale ne kihorokererio buna ehamateye neganitio bokonyi omochando no okogoroni mune getabere njenare kurigia gotimbu ati njera yokoragera anali nigagoteba omutinyo kianda omwaka oyo nigatengereti aigali skoliaye amauga agateana na kumyokiwe nyagitari ye county ya Nyamira rifaro abanyagitari bakamurwale na kumuboera chichuma samaguru egeka kimetinyebere bakamuigorera abwase bamuchigete abega kwirana kera chingaki na kuringori gwa mono kurwele bono anali nigali yetebwoye kubwatekana buna no mutaka umwere tabwatia sako igama na bwego tabwati kyakolia obolemo bwaye obubole chimite 25 ase 50 nigatubeta kanyomba na komenya ere no munginoye na bwega bana bae 5 na 3 konyora nali atarabali wenche nigale gosoka guchike bokyo gusona ebikoroto gusebirato kurwanyora chingomechi emichando yabo nigekonya gukina na komento bulitokera lituko abo to metega muchoyo ito magegana mutu nabatore nyomba bano twensi ondita yogo tokolera chiamate na chichikoreta kabosine sani batokonya omongina bwengeye na omimura nigakorera nere nigo ya matende ya musaganete gwetererio manali ya mate na kumutigera chinkoma gwetero muyo abwase bamurete bakebi bande byaye egento boigo nere kya mubekire gasero nonyane konderi ale gosokorigia bono teyo ebintu byane no byarenge konyana ntara change twarwete nyagitari bakebi bande na babo gorete bakanda na birabyo none simi mbara babwate ibande mbara babwate nchebono nyomba ngorete kinkwe bwenere mura nigaene kiribunera kongu koragerie nkeye y'abana 5 na 3 ndagera bone kero tutabwati buna bano buli mubarabu maene barabu mboyo neke barweke kero tutachieti emechingwe 5 na gusabu bosi
nabo bogocha bwatokonya rinde uyu bwata gwanja kumoyo ye no tokonya niga goteba tibanyorete kende bari esukuko ye yaeta nande nigari na maisuku subuna chisukuru chiko igora tali na kendara abana bagende skuru abana mbwateneti abanda baraba kense mono na oyo mbona chete grade 9 oyo mo grade 5 Wane amateye nige koboria somo yubugwancha ondora abasire banyore nonya nase bakoigama banyore kende bakoria nabo igo nonya no burwaria nigo bakoiraniria buya timbwati magondo pi haya ninjara yonsi nero na bana nimbwata tindaji wati miti kliniki amalende enyomba kakini sekondaire abakonyenza bete abanyakinyoro naboro basangire n'Ensoko TV na kurwengana yabo Samarieta John Siro Nyando ekene kya mangana umagone arukurikia uretera no urumogoba bono nje nare goteba nga asomuchio turi umukino usa kuyurigirerio kuri ruguka enyomba ge esirire okwaniri tok esirire tegwa ya Samarieta ngoro kwera ni enjugu abantu baraiga nigo babwato muchando mono igana indugo na gatoka twareta ngatiga tumunyokia gatoke kirusa digaja arigererie arore mechandera ebichwati muna birata nere matogoro minta togorie riso gaiga elinda bangina bamorore korokunga Julius Kimori abaminto buna muroche enkeye ebwato bulemerwa namabati aya abochogete ekere mbure gotwa onyekere mugaso bagende mechi bachikora igama ni gonkuru kwa hana nyamaita nyangwono omwana onero karigirie oretara abana gwate nane ana amba kunganya ngende igonkorera abamate bamuntu bari chigasine babanyamuko bonse akiti abankonyero muchioyo moroche bunore Njenkuru kwa Vincent Monda na kuhariganiria ya Ensoko TV Gotigana na yo mwanchu murigeria nigo tokwenda gwikase county ya Kisii asengo kumenya buna nigo yabo mogoko monene litko ria lero asomo chibo kolenda chintakana Okeumbu Holiness Children's maiga yogo chingero bokoreri bwe miaka 23 gesa echakiwa omwaka bwechiri bubere na ibere inse yoborai bwaye omorandia Abel Onchari no mongino ye Jane abo ase bonoiga abana bange gwetania chimi isano na isato babire bagwetera asoborendi bumuchoyo na bande bare ase chiskuru chi university chi college amone chiskuru cho obobundia nigo boigo basabire obokonyi ase ogosirwa elinde bagendere no kulinda abana abo Mulikito weekly forenge na ikira na chinse mecho na boigo gotwariganiria oroboti rokubwatia Nasomo jega bogo chengera emyaka 23 yesomo chibo kubalenda abana chintakana Okeumbu Holiness Children's Home ochakibwa mwaka bachiri wibere nebere Umajego yo obalentamo ababwatani ao amo na abana abo babere bakolerwa asomo chuyo asegekege tambe Director Okeumbu Holiness Children's Home itukolia lero tuli no mogoko asengencho yo gusherekea abana baito usomo chuyo yo Okeumbu Holiness gesoko chagitwe emyaka 23 yo tukinya sanga mbiyamo nyasa utubwatereire mwarura abana bande mbaraiga baeteira abande banyorire bibarua kuna Linet Ware Cooperative Bank pale Nairobi nami pia ni one of the beneficiaries ambao tumepita katika hii children's home. Nataka kushukuru kabisa wazazi wetu ambao wametulea hapa, wametushikilia mkono, wametusaidia, angalau wametupa tumaini ambalo tukuwa nalo katika maisha. Tumeweza kupata usaidizi kupitia hii children's home ambayo munaitazama hapa. Barawa no murandi Abel Onchari ojure omoteneneri buya orphanage yo nigo abana abo bakwanire mechando ao iyo babere bagwetera no kuburwa bwe school fees kianga endagira hegatie yende menge asemechi ya abana bamenyete buneye bana babwata makongu ao nabanga abana bali bao bakoboka mambi banyecha bali ranchi bakonyore uniform bali sapa bagendere school. Ninajua changamoto ambazo ziko mahali hapa, najua changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia na najua hazijakamilika, mambo ni mengi. Ekati abarai bali abaikirana asoma ligoyo namo no MCA be wadi ya Keumbu omoske Peter Gekanana uyona rorwa ogosira kwa ye gochia asoma chyoyo because amaliga arura asama isaito abana ebasumbogete
tibabwati ndagera tibabwati affair tibabwati accommodation asabagochi nanda bana bange bakido barabana abakesa lakini odaraika oikaranse otegerere tukumanya if there's a place atagere gokonyo niga asa magenda manene nigo abana abo baro borori anakegema buna omocho yoke ombu Holiness Children's Home obere bwengencho gochiase bare kuruwa barenga abana bake abwasa abande bonoiga bagosoma University College amone school chobo bundi. Jina naitwa Ruth Kemto. Mimi pia ni mmoja wa watoto wa hapa Keumbu Children's Home. Nasoma niko Egerton University. Nilikuja hapa nikiwa mdogo 2013 when I was in class 4. Nimegrow hapa na sasa niko third year. Nashukuru wazazi wangu wamenilinda na wamekuwa ndo wazazi wangu wa kiroho na pia ndo wazazi wangu pia wamenilea. Nashukuru Mungu kwa this home kwa sababu imenisaidia. Nilikuja hapa nikiwa mdogo when I was 9 years old. Nashukuru Mungu kwa kuwa hii home imenisaidia. Nimesoma hadi sasa niko university, Shuka University, a 4th year. Wanyana boni go baruro kubolia guchia asonde bwensi obwato moyobo gwancha nabo igo barayi bakorago no mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abaikange eline babasire no nyane kero bagenderete komenya ase mochioyo nabo ikogosoma. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kunao wale wanaosikia hizi sauti za watoto na kilio ambacho wameleta mbele zenu, nyosha mkono kuja mahara hapa. Utakapofanya hivyo najua la kwamba hata nawe pia utabarikiwa. Yoto gusabanga abantu baminto na mono mheshimiwa gavana Simbarati yoto kumusema Paulo atokonye mo special education tunyone school fees abana baberuya bono nerebuya asekero yomo yo bwato moyobo gwancha obaika abana bwange elyo kubasira asencherende yonsi iranyarekane rona barabo baregwe ko buna abana bande ingo reporteria Ensoko TV kurwa Keumbu ensemo yebunge nyari bari chache county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Koskabosyo kubwatu kwa wechifomo chechibasari chomochumbe bwensemo yebunge ya kitutu cha South nigo gwachaki gwali tkolia lero asomo baro omonene bwaborokiwa naboigo abaiboli horokana wesokya elio kwenyorera chifomo echo echirabe chikubakonya asogwakana school fees yaborokiwa abara sensemo yechi secondary chi college naboigo chi university akorwa asensemo yebunge yo okwana nigo bagokera omorobiri na boigo kuiraneria omobunge Anthony Kibagendi mbyamono ase okubasira wetera chibasari ngambia mu kibasari kwa ngonya ira abana mwana no kulire college mbana uchikuku na kunyimbia mu mwana nari ndakana nera kwa monkonyire kunya ko sabanya saka kokonya andi naye tuchikwaje mwana gumongine to kumusika nenje no mongine nguchiko mwana gumongi wale ndi tangani kasandu bongezi somo ngana wetera se base ya CDF Mugambi Kibagendi na chairperson ya CDF yule Alphonse amega litangania mega manene alafu pongezi sega sevanda to kolengia nche kurumaga na konyekere ne basari asichintunde chi ibere chi etere kurumaga na boyo ga se familia ne abagondo nyuma banyore basari igobono Mugambi okorere gasingia saye basari na boto ni what fairness and when you apply na bagwana nyumba ka no bale munganko nyorale kwande ntubune bigoli bibike tuko mwashwanga ke umwako gochaji ende bakuru na geti ekurania ya andra gutuma andra karamaga. In terms of fairness Mugambi ga kokora mangana maya kurumaya in fact na gatomirwe abantu bagantumire go chimosocho twakabwatirie pasali paka mosocho ekara twagaikire mosocho twarwe chifomu twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendero yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go Mugambi buna koleta pasali chigoja within our reach wetera asa abantu barange nanda abantu gutwa braire okonyoranga at least kero muntu nkonyorale na chiba chinke lakini kero muntu at least ngo benefit yale kurwara Omonchereria na boigo mwana siasa Dr. Richard Mwebi niga gikeire kerengeri ke serikali yokorenta referendum korengana nere nigo aenekiruna abaraya se serikali ya Kenya Kwanza nigo bataite kwigimereria oborai nanya nibo nigo agosereire gukora okurubikana wika ase nyombe nene yoborai
Referendum hatuhitaji. Hatuna crisis na referendum. Crisis yenye tuko nayo ni kuimplement hii constitution ambayo ililetwa na Raila Amolo Odinga. Constitution yenye ilileta county government, which means devolution, wala waelewi. Sasa mliona devolution ilikuja, at least vitu inaendelea vizuri hata kama tuko na corruption mingi. Naomba hii serikali isingatie kufight corruption, kuimplement constitution, iobey court orders na ilete economy ikuwe sawa. Mambo ya referendum ni service ambitions. Mnataka kujiongezea miaka, hamtaki kuenda hata kwa tepe, wananchi waamue. Sasa mnataka kupitisha referendum ndio 14 years yenu ingie. 7 years. Hiyo mitego yenu tumeiona. Mliweka mitego last time kwa kila kona. Lakini Raila aliingia huko State House akatoa hiyo mitego yenu. Sasa hii mitego ya referendum tunasema ikome. La sivyo tunakuja maandamano ambayo hamjawahi kuona. Tutakuja maandamano mpaka State House, tutatoa rais State House, tumuonyeshe sigo iko pande gani. Tinga kiecho oboigo nigo Richard agikiria wizara yechisemi maiga yobotutukanu kwene kigwa chinga ki aborkiwa bale kwegwa amabaga yogosoa ase chiskuru nigabolie serikali kwene kebuna kera omorkiwa ngonyora libaga kolengana nokugania kwaye nonya nabo nigo agosereria guchegoika ase ekigambiro enye serikali tegokora amaunchirilio. Diona hata hii ECT replacement ya wanafunzi. Girls wanapelekwa boys school. Boys wanapelekwa girls school. Munaona hata Ministry Education wameua. Sasa wazazi wanahangaika, wanafunzi wanahangaika, placement imefanywa kulingana vile serikali inataka. Sio kulingana vile wanafunzi wanataka, sio kulingana vile wazazi wanataka. Hatujawahi ona placement kuna shamu kama hii ya wakati wa Kenya Kwanza. Tunatuma uchumbe. Placement ifanywe vizuri ama tuende kotini, tusimamishe hii system yenu yote, turudishe ile system ya kwanza ya Matiang'i ambayo mwanafunzi akiapply alliance anapata alliance. Akiapply Kenya High anapata Kenya High. Tunaona mko na mchezo sana. Especially Ministry of Education. Tumeona wanafunzi wako na stress, wazazi wako na stress, wameitwa sura ambazo hawakuweka. Hata hii system yenye wanaenda kufanya, analysis yenye inaenda na STEM wameweka social sciences. Analysis yenye inaenda social sciences wameweka STEM. Na mewatuma wanafunzi wengine waliitwa Kids School. Girls, imagine. Sasa hii serikali tunataka kuiambia tunaipeleka kotini, tufunje hii sheria yao ya kupeleka boys kwa girls school na girls kwa boys school. Hii hatujawahi ona tendo kama hili tangu hii nchi ipate freedom. Umuyaga bwoko moeni ya Nyagosira Cyrus Jirongo nigo kolekana Sorogongo Raw Western asensemo ya Lukumanda. Abarai mbaikirana gati yabo murai omukuru bwense Uhuru Kenyatta oyorwa engora yaye guchia ase ya mate ya Nyagosira. Nonya nabo nigo akwanera igoro yobosibule bwebyama asebo igo abolia abarai borogongo Raw Western kwene kebuna ngocha bale amo nabo igo gotwara enkwana yetu. Mheshimiwa Cyrus Jirongo, tumejuana miaka mingi kwa siasa na kwa mambo mengine, na nataka mimi kutoa ushahidi wa kweli ya kwamba Jirongo alikuwa rafiki wa wote. Jirongo hakuwa Mkenya wa ukabila. Jirongo alisaidia kila mtu. Na Jirongo hakuwa mtu ambaye alikuwa anasahau marafiki wake. Kwa hivyo kama taifa tumepoteza kiongozi. Kama taifa mimi naamini tumepoteza rais kwa sababu he had the capacity ya kuwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kama taifa
Tumempoteza kiongozi ambaye alipenda amani na umoja ya wananchi wa Jamhuri yetu ya Kenya. Wewe Jirongo ndio aliniingiza katika chama cha KANU. Na sitaki kusema alifanya hivyo kwa njia gani, lakini yeye mwenyewe ndio aliniingiza. Na kutoka wakati huo mimi nimetembea vyama vingine tofauti tofauti, haukuharibika. Kwa vile wale ambao wamesimama hapa siku ya leo wakisema kwamba kama kuna mtu ambaye alikuwa custodian na kuheshimu multi-party democracy, that was Cyrus Jirongo. Cyrus alijua maana ya demokrasia, maana ya kuheshimu vyama vya kisiasa, maana ya kufanya kazi na watu wa vyama vingine bila kuvunja vyama vyao. Sema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi. Tuiheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Tunaelewana? Na ndio tuweze kushirikiana kulingana na sera. Na mimi naungana na wale ambao wanasema kama viongozi wa Western, shikaneni, ketini, muongee, mujadili. Nyinyi ni Wakenya kama wale wengine. Mkishajadili mtaongea na wengine kutoka sehemu mbali mbali, na mujue barabara ya nchi yetu mwataka iende vipi. Mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pa. Mwanchi umurigereria kurwa soroboti uruni otokwenyorera libagali ogosoa asomotimo komokeigo kurinde tuskatonyera gwira ntole asegekeke kerebosio elinde tobeto gosanga amange. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Hallelujah. This is Apostle Zachary Juma of Instant Miracle Gosen City hapa Toyota Mijigwa. Tunawakaribisha kwa kesha ya nguvu ambayo itakuwa hapa, kesha ya kuvuka mwaka tarehe 31st saa 2 kamili tumeanza hadi tuvuke pamoja 2026 hapa Instant Miracle Gosen City Mijigwa hapa nyuma ya Toyota. Itakuwa kesha ya nguvu ambayo waimbaji wengi watakuwa na washirika wengi, hata wageni wote tumewakaribisha, na Mungu awatie nguvu mkikuja, tufurahie pamoja kwa uwepo wa Mungu. Na tutakuwa live, nasema live hapo ndani ya Enzoko TV, na hapo ndio tutapeperusha ibada yetu live. Usikose hiyo kesha, ningependa nikuone pale. Sembo Ngomingo Magara, mintumwas meletinga semua uganda gorgeria Ensoko TV, oboroso bomusi Ensoko usamata magana.
abakuru nigo bakubinera iga abayamba inse igonaki uyu numubayeno okoremia abakwereirwe inga abaya nabo bagukwa batiga ababe. Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchi umurigeri yangu kwaligania linde togenda gusanga ime ya magia y'Ensoko TV. Oskabosio mugabana wa county ya Siaya nigane kibuna abarai bali batiketwe asikia magia ODM na Sifuna na boigo ososi nigo baragendere koba buna abarai chingaki chonsi boigo nigo ane kibuna ebyama nigo bigendete gusira unekia magia ANC na boigo Ford Kenya ase ase barengete gusiria ekia magia ODM chingaki aboria abakenya gutenena bakongo Nanya nabo nigagania oboene asogoko kwaye Cyrus Jirongo. Ni chama chetu cha ODM. Mimi natambua Sifuna as the Secretary General of ODM. Na Ososi kama Deputy Leader ya ODM. Raila alipokuwa wakati hapo awali Raila declared that the official spokesperson of the party is Edwin Sifuna. That is the reality in law. Kwa hivyo mimi nataka niwajulishe Sifuna yuko kwa ODM kama vile Orengo yuko kwa ODM. Ya mwisho kabisa. Mimi naomba wa Kenya. Political parties are being swallowed. One by one, they are being swallowed. Wameswallow ndugu yangu ambao namheshimu sana kama there's somebody I respect in Western Province ni Musalia Mudavadi. Lakini chama chake imemezwa. Chama cha Ford Kenya nilikuwa hapo ndani ya Ford Kenya wameanza kuitafuna polepole. Na ODM wanaanza kumeza hiyo chama cha ODM. Hatuwezi kubali political parties to be swallowed. Lazima tuwe imara, Kenya iwe nchi moja na democracy must prevail. I was just forgetting to say this thing as in conclusion. I was a lawyer when Ouko Robert, people were charged with the murder of Robert Ouko. When you want to know the police are lying, you look at the statements they are making. In the Ouko murder trial, they said Ouko committed suicide, alafu akajichoma yeye mwenyewe. Hata Wetangula anajua hiyo maneno ya huko. Sasa nimesoma mahali ikisemekana ati polisi wanasema ya kwamba in the death of Jirongo there was no foul play. There was no foul play. Even an accident is a crime. Somebody can cause death through an accident, actually commit murder. And from what my friend Haniri said, na tuseme kwa sauti moja, Jirongo did not die a natural death. Huyu shujaa, lazima maswali zijibiwe, tujue ukweli iko wapi.
Tinga kecho oboigo Musalia Mudavadi nigo aenekea buna obotuki bwachakirwe bene elio komanya ekikeirerete Cyrus Jirongo gosiria obugima bwaye nonya nabo nigo aburia abakenya goseninga enekeria abakenya buna ebyama nigo bigendete kwelikia naboigo mbareba kwelikia inse yeli abuli elimo. If there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. So we want to state, na mimi nazungumza kwa niaba ya serikali, there shall be nothing to hide. We have to bring everything out. And the agencies that are involved with investigation, and I can see the Deputy Inspector General here and others, make sure that the process is completed. Let everything be brought to the fore so that nobody will go away in any doubt whatsoever as to this very unfortunate situation. Government, there are 93 political parties in Kenya today, and more are being registered. The government shall not obstruct the registration of political parties and the growth of political parties. We support multipartyism, so there should be no fear whatsoever that that is going to happen. Tukirudi nyuma, we all know that Azimio was a coalition. We all know that Kenya Kwanza was a coalition. And this is going to be part of the politics even as we go into the future. Coalitions shall be formed. Coalitions will come and go. Kwa hivyo tunasema hivyo ili tueleze kwamba hatuna nia kwamba demokrasia ya taifa letu ihudumiwe ama idhulumiwe na mtu yeyote. Singa kecho boigo nigo abarai abo bakwanera igoro yoborai bekiama gya ODM ase okogosererigwa goserigwa okwana umukonyi bomurai bekiama ekyo osose nigo aenekia gotenena bokongo ekiagera nigo abaluya babeire bagosira ekiama ekyo ase egekegetambe. Me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as Luyas from 2007 to date. We cannot now that Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. It is going to be Kali, my friend. I am saying this because Cyrus Jirongo believed in a strong democracy, in strong political parties. Alafu mtu anaita nyevu. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. 2017 nilikuwa najaribu kuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui hapa Bungoma. Chama cha ODM nikitafuta ticket, wakati huo mimi ni kijana mdogo, nikafanyiwa ile kitu. Wakati nimefanyiwa ile kitu huko Kandui, Mheshimiwa Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu nikirudi Nairobi. Akaniambia nataka kukuona kwa ofisi yangu. Nikatetemeka na shangaa, huyu jamaa mtu mkubwa ananitafuta mimi mtu mdogo kwa nini? Akaniita kwenye ofisi yake pale Westlands. Akaniambia, Sifuna, hata kama hujapata tikiti ya ODM kule Kandui, mimi naamini wewe ni kiongozi, nataka nikupatie tikiti ya chama yangu. Na kwa sababu Jirongo alikuwa tofauti na hawa viongozi wengine, Jirongo ulikuwa unaweza kumkosoa na asisikie vibaya. Kuna wengine hata ukiandika tu kwa Twitter, huyu mtu ni bure, anakutumia polisi. Mtu akisema kitu kidogo tumekasirika. Jirongo nikamwambia mimi, wacha mimi nikae hapa nyuma ya Raila Odinga. Mimi I prefer to be a small fish in a big pond than to be a big fish in a small pond. And he respected my views. Wiki kadhaa baada ya hiyo, chama cha ODM
Wakasema Sifuna, tunataka kupatia ticket ya Senate ya Nairobi. Kuna mtu tayari alikuwa amepewa hiyo ticket, akafanyiwa ile kitu. Nikaletewa tikiti. Jirongo akanipigia simu, akaniambia congratulations na nitakusupport. Akaniita kwa ofisi yake, akanimina kitu ya campaign. Na akaniambia familia yake Nairobi ni kubwa, wote watanipigia kura. Wako hapa, watawaambia walinipigia kura. Huyu jamaa alikuwa muungwana. Siku zake za mwisho ananiita kila siku, anajua mimi ni wakili. Anasema Sifuna, kuna biashara hapa, unaweza piga hii, unaweza represent hii, unaweza tengeneza hii agreement upate kitu kidogo. Huyo ndio alikuwa Jirongo. Wengi hapa kukikuwa nafasi, hakuna Mluya hapa atakuita. Hakuna. Kama mshainiita hapa nisembe leo. Kuna wengine hata tuliwafanyia campaign wakituahidi mambo paka leo ukimuuliza ati ngoja tu. Hati ngoja tu, bado na ngoja. Jirongo alikuwa mtu tofauti sana. Na nataka nichukue kubatikana nimebasokano yechipara yaberege kwenekigwa ase amakiaya nigegati yabarai babere bagwesoke bene nabo igogo kwanera enganeyo asumu basokano obwangoiga ase barenene ya Kericho Nakuru eyo yabeteke gwesiria abantu batano nigo eyamate yabo babere bagwesoke nabo igo kubolia Kenha kweneke buna ngwenekire obwagachi ebwepale yo heligotanga emebasokano buneyo ase amatuko abosyo nanya nabo niga barai babere bakubolia abanyagitari kwiranira obokoreri bwabo elinde kweneke buna abange bali gwesiria obwima bwabo. Hii ya Mau Summit kuelekea Nairobi inawekwa ile inaitwa expressway. Lakini hii kutoka Mau Summit kuelekea ipite Kericho Town, ipite Kaplong, iende mpaka Kisii, mpaka mahali inaitwa Isabane kwa boda. Inafanywa kitu inaitwa dually. Na tunashukuru kwa sababu ikifanywa hiyo dually, maneno ya ajali kama hii ilitokea hapa ya watu wetu kupoteza maisha haitakuwa tena. Na ningependa tunasikia clinical officers wako on strike. Tafadhalini mrudi kwa kazi, tusaidie wananchi. Tuweke maisha ya watu mbele kuliko kuweka pesa mbele. Jaribu kufanya chenye mnaweza kuweka hata mabumps. Isitoshe hii hospitali ambayo tuko nayo hapa, the dispensary, bado iko chini sana. Tungelipenda iwe upgraded, inuliwe. Alafu iweze kupata hiyo facilities ambayo itaweza kutusaidia kukinga ama kusuluhisha hizi shida ambazo tunaweza pata kwa hii. Koskabusyo bunenchereye mo yogukinia ebirengo byobochanu imeye county ya Kiambu serikali ya county yo nigo yabekire emerobelyo oboikiranu ase okoene kibna komenta bire ebitanda korwa eliweyemo ne chimi sanonemo oika chiribusato ne chimi ibere okwana mugavana we county yukimani wa Matangi nigo ayenekire no mugavana omutanga nibo koenekyanga oberega komenta ebirogo abanyagitari elinda koeneke buna nkuru bale obokoreri obya gochia ase abananchi nonya nabo nigaeneke buna ogoichurerana kwa baroire ase chinyagitari nako kwagarire aimukire gatambukero gyo komenta ebitande byo. Saying is what now I'm doing. See the way I've gripped it, eh? You can see your system. And it does all the Doppler, so that you can see the images. What we are having now to address is the human resource question, because that's also a major issue within the hospitals. We have done our best on the question of human resource. Currently, we are employing doctors. Last year, I was the first governor to promote doctors. This will greatly ease the congestion that we have been witnessing in our level 4 and level 5s, because we have improved the peripheral hospitals, the level 2 and the level 3. Mwanchi muligereria goikera buno ngoikera omoelio bwo kumulikera amangana maya ensa emo kolende toska tonyegera genda gobwatia emerobeliende imigeta seni yensoko na boigo kwego kelia kigima chinga kichiga chimega yesugoku mwanchi muligereria tumerane chinsa isato asitorabe togosanga asobwa moeliane nkerubo Frida na balito bwaterana soko ne kibuna chibicha niliogira goikera sole asenchere ya benene Felistas Kabendi bakubwaterana Brian Achaka.